Ngitawuconza kumhlonishwa mina. Ngibongele mathimu enkhundla yasesipoqosini Sigangeni League kuye umhlonishwa. Banenhlanhla. Labanye abahlonishwa beta mase sekuyaphela lo 5 years. But lo hayi ukuthi mhlambe ngithenga emehlo wakhe ukuthi ngoba nathi sesine team sesithethe i-team sakha i-team ukuthi kukhona mhlambe lesi kuncenga kusitawuthenga emehlo wakhe cha. Sikhuluma lesikubonile lesikubona ko ngaso sonke isikhathi akwenda. Ukanye nawo lamateam. Ukanye nawo kukhulu nje mina ngibonga angigcini imkholo nasekhaya kubantwana ubonge. Ngoba utawukhanza ukuthi mhlambe sebakukwatele sekunjani ujinga ubonge. Ukuthi bangithumile ukuthi angibonga ukuthi sibabambisile sibaka amathebula onke lamateam lala enkundleni. Ngibonga kakhulu nje mkholo ngiyethembisa ukuthi nawo lamateam njengoba sokucelile ukuthi mabathatha iphatha kahle sponsor siyaqhubeka. Mabathatha iphatha kahle maybe le sponsor kulomnyaka letayo start 102. Ngiyabelisa. Start 102 mhlawumbe kuhamba iJazz kuhambe eMakhokho yonke eMakhokho mhlawumbe abangu 22 kuleyo team ngoba 20 siyethemba ukuthi bathatha iphatha kahle. Siyethemba ukuthi bathatha iphatha kahle. Sibonga kakhulu mathebula nabo ngicanze ukuthi inhlitweni tabo bayajabula bayakwemukela lokulobendela kona bayabona ukuthi cha bakhetha indvodza sibili. Lengingakusho nathi sisipoqosini United singilendlungulu yasesipoqosini sithi asiwabulala amateam lalapha kuSigangeni nalapha enkundleni sitawuthini bayi development yethu. Sitawuthatha kiwo sibuyise ngala because eqinisweni lonke labantwana italent eliningi esipoqosini enkundleni yasesipoqosini liningi but bavalelekile. Thina ke nyalo sitokhona ukuthi sibathathe sibahambise lapha la sikhona khona nje babe CO asikayi kuyohlala siyenca thina siyenza bo comfort nje batamuva sekathi awu sengicela kuyawuphathwa esipoqosini ngimane ngosithi umane ngosi lapha eteamini ngane ngiyawusithi umane ngosi lapha eteamini hawo siyethembisa mhlonje sitanibambisa siphume all out la ikona nje hlala umnyaka lo lotako after 3 years isitabe sika Primo after 2 years isitabe sika Primo. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu akugcine emathebula agcine nemndeni wakho nemicondvo lonawo ngalesive sengwenyama enkundleni loyibukile akakwanzisele uNkulunkulu. Inkosi inkosi.